abrimos a nosa xanela co noso país irmán. Agora sí, Portugal. Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso. Amanhã vou trabalhar. Martín Pauli, moi boas tardes. Moi boas tardes, canto tempo. Canto tempo que non falábamos de Portugal en Efervesciencia. Foi o Martín quen lanzou o anzol, porque mandaches un chío aí en Twitter dicindo: os amigos da Concept veñen de publicar un libro sobre escepticismo, cada ver cando falamos dele en Efervesciencia. E dixemos, pois temos que falar xa. Por suposto, casi todas as iniciativas da Concept son sempre moi interesantes, mas a idea de publicar un libro xenérico sobre as pseudociencias, que serve case como de enciclopedia práctica, non? De todo o coñecemento anticientífico e como protexerse del, sumamente pertinente, tanto en Portugal como aquí en Galicia, claro, por suposto. E por suposto o libro é igualmente válido ás dúas beiras do Miño, non? Concept, que é a comunidade escéptica portuguesa, comunidade que tivemos o gusto de coñecer alá hai 3 anos en Porto, cando estivemos no SciCon. Diana, Joao, moi boas tardes. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Temos aí ao outro lado do teléfono, temos a Diana Barbosa e a Joao Monteiro. Eles son dos autores do libro Non se deixe engañar, un libro editado por Contraponto, que veu estes días a luz tanto en papel como na súa edición digital. É un libro que, de algún xeito, amosa a madurez da Concept. Levades 5 anos de movimento escéptico en Portugal, e este libro, coido que significa que as cousas van tomando moita forma. Sí, es verdad. Y el libro sí que es como literalmente poner en el papel lo que ideas y todo lo que hemos estado trabajando este tiempo. Deciros que además de nosotros hay otros 2 autores que son Leonora Abrantes y Marco Filipe, que también hacen parte de Concept desde el principio y bueno, pues un libro a 8 manos. Un libro a 8 mans, Non se deixe engañar, que ademais ten un prólogo de Carlos Fillais e David Marsal, con quen tamén falamos en Efervesciencia, que tamén ten un libro sobre pseudociencias. É verdade, tanto o professor Carlos Fillais como o David Marsal já publicaram vários livros de divulgação de ciência e alguns também sobre ceticismo, embora não fossem só dedicados a este tema. O livro Pseudociência é um ensaio que foi muito importante também para nós. E aqui, neste caso, o que nós propusemos foi escrever um livro muito prático, tipo guia, e agora me dei conta que me he cambiado al portugués. Pero es una guía práctica para alguien para todo el mundo, para quien tenga curiosidad de leerlo y saber un poco más de lo que es el escepticismo y de cómo se puede utilizar todos los días en nuestra vida, en todo el tipo de situaciones, cuando hacemos compra, cuando leemos los periódicos, cuando vemos la tele. No es un libro aburrido ni solo sobre ciencia, es sobre nuestras vidas. Facedes un barrido, eu coido que de todo, desde cousas máis clásicas dentro do mundo do escepticismo a pseudociencias e timos actuais. Un pouquiño, casi non nos queda nada fora. Hemos recortado cositas, porque teníamos aún más temas aquí de por medio, pero al final para hacer un libro no es para hacer un diccionario, ¿no? Y queríamos, pues, en este libro hablar un poco de lo que pasa en Portugal específicamente, ¿no? Entonces, con el tema de las pseudoterapias, por ejemplo, solo hablamos de aquellas que están en la ley portuguesa, porque hay un montón, ¿no? Entonces solo nos quedamos con esas 6. Porque hai que explicar unha cousa. En Portugal hai unha cousa que chama a atención, que hai unha legislación para
as terapias alternativas. Hai unha regulamentación. Como se pode regular eso? Lo intentaré explicar. Es difícil de explicar. Por una parte, sí que sería bueno que se regulase de alguna forma esas actividades, ¿no? Lo que pasa es que lo han regulamentado de una manera que las legitima, porque le dan poder a los pseudoterapeutas de hacer diagnósticos médicos y encima dicen que para que sean terapeutas de ese tipo tienen que tener un grado superior, tienen que ir a la universidad. Entonces ahora tienes las universidades creando cursos, creando carreras de homeopatía y de quiropraxia y de todas esas tonterías para nosotros. Entonces ha tenido un efecto perverso, ¿no? En vez de restringir su actividad, la ha legitimado. Y después de tener esa regulamentación, pues ahora están dando el pasito siguiente. El pasito siguiente ha sido, pues nosotros, ahora que somos profesionales de salud, también queremos tener los mismos beneficios fiscales que los médicos. Y lo han logrado. Supongo yo que el pasito siguiente será, bueno, ahora que somos profesionales de salud y somos considerados tal y cual los médicos en beneficios fiscales, pues también queremos estar en el Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que yo más temo, es que pueda haber la posibilidad que el Estado portugués empiece a pagar por este tipo de timo. E hai debate na sociedade portuguesa sobre o que significa dar esta carta de natureza a todas estas pseudociencias e darlles un amparo legal no que medrar. Yo creo que la gente no sabe de todo lo que implica estas prácticas, ¿no? Lo ven como algo, no, es que solo tomar unas hierbas y eso es bueno, es como hacían nuestros abuelos, o con el rollo de la acupuntura, la gente se lo cree mucho. Incluso con la homeopatía, que lo confunden con medicina herbal. Esto pasa moito aquí tamén, sí. Hay mucho trabajo que hacer de esclarecer, de educar, de hacer mucha pedagogía para hacer ver a la gente que esto no es lo mismo que tomarse unos tés y unas pastillas de plantas. Esto es mucho más que eso. Esta regulamentação tem consequências. A Diana explicou que a regulamentação trouxe, infelizmente, legitimação, e as consequências dessa legitimação é que esses terapeutas propagam as suas ideias, e uma das ideias nocivas que é propagada pelos naturopatas, por exemplo, é a antivacinação, que nós também mencionamos no nosso livro, os anti-vax. E tivemos um caso bastante recente em Portugal, de uma rapariga jovem, que acabou por morrer, por falecer, derivado do sarampo. Uma doença que estava erradicada em Portugal e que voltou este ano e acabou por causar muitas pessoas doentes e uma morte, uma fatalidade, no final. Isto são as consequências negativas desta regulamentação, a meu ver. E também da aplicação do recurso a estas terapêuticas, a estas terapias medicinais. O sarampelo que desgrazadamente está a resurdir, que está a voltar e que, como ben di Joao, é un claro exemplo de que todas estas cousas non son meras anécdotas, non son cousas de pouca importancia, senón que conforman un caldo de cultivo para que pasen sucesos tan graves como estos, que poden afectar non só a saúde da xente, senón que pode haber vítimas polo resurdimento, non sei, das pseudociencias. Martín. Un feito moi interesante, me parece a min, é a idea de que moitas destas pseudociencias se propagan e se contaxian con moita rapidez entre uns países e outros, non? O libro voso está moi centrado en Portugal, mas todo o que decides, tamén, por exemplo, este medo que nos pon agora o crecemento dos movimentos antivacinas, pois tamén é perfectamente extrapolable a España e a outros países de Europa, non? De alguma maneira, as pseudociencias e todos os timos e fraudes que critican as comunidades escépticas forman como unha especie de anticultura, non? Que se vai propagando por todo o mundo e agora a través das redes de internet a velocidade de vertixe, non? Sí, es verdad. Y el tema de los antivacunas, cuando empezamos Concept hace 5 años, como bien dijiste, la gente nos decía, bueno, eso en Portugal no es un problema, la gente aquí está vacunada, tenemos unos niveles muy elevados
y afortunadamente no tenemos ese problema. Lo que pasa es que el mundo es global, ¿no? Y con la Internet todo está conectado y la gente lee cosas de todos los países y las ideas se propagan muy rápidamente y desafortunadamente el movimiento antivacunas también está ganando peso en Portugal y aún es un movimiento pequeño y bien, pero eso no quiere decir que no vaya a crecer y que no tenga los resultados que se ha visto en otros países con muchos casos de enfermedades serias. Nosotros aquí también hablamos del niño que falleció en Cataluña, ¿no? De difteria. Es que son casos trágicos, son niños, son bebés que mueren por desinformación, ¿no? Porque sus padres fueron engañados. Hai un caso moi recente en Italia, non coas vacinas, senón co tratamento homeopático, non? Un neno que morreu en Italia cun caso de otite, que tería un tratamento convencional máis ou menos sinxelo, e que pola renuncia ao tratamento convencional e a entrega aos tratamentos homeopáticos, pues acabou conducindo a unha morte tráxica, non? Verdad. Sí. Esto es trágico, es tremendo. A verdade é que son tragedias que nun mundo hiperconectado, como decía o Martin, no que temos a información disponible, sorprenden ou de algún xeito non chegamos a comprender. De aí a importancia de obras como esta, como este Non se deixe engañar. Eu coido que un dos méritos que ten o libro é que é moi honesto e por exemplo, tamén recoñece casos que se dan no mundo da ciencia onde non se fixeron ben as cousas, por exemplo, o caso do Tamiflu ou moitos casos nos que a ciencia que está feita por persoas non funciona eficientemente, pero argumenta moi ben, coido, que é unha das partes honestas e moi importantes do libro, é dicir, o feito de que haxa cousas no mundo da ciencia que estén suxeitas, por exemplo, a múltiples intereses e que non funcionen como sexa desexable, non implica que, por exemplo, que te tomes unha homeopatía e vai a funcionar. Son planos totalmente diferentes. Unha cousa non está relacionada coa outra. E saber razonar, argumentar, ter ese pensamento crítico, eu coido que é dos valores que están aí detrás do libro. Sim, houve essa preocupação quando escrevemos o livro por um lado, foi desmistificar certos conceitos, foi também esclarecer alguns assuntos, algumas concepções erradas que existem na sociedade sobre diversos temas, mas houve também essa preocupação, como vocês referiram, de mostrar que também na ciência há falhas, há erros. O que nós dizemos é que há ciência bem feita, e é essa que devemos seguir. Depois há coisas que não são ciência, mas que tentam passar por ciência, como é a pseudociência, e depois que há ciência mal feita, e que alertamos, explicamos às pessoas, que os próprios cientistas combatem isso. Nós não combatemos só as pseudociências, nós tentamos combater também a ciência que é mal feita, que tem erros, podem ser erros estatísticos, erros metodológicos, de metodologia, e que tentamos combater e corrigir isso no dia-a-dia da vida dos cientistas. E, portanto, sim, tentamos ter essa preocupação de ter alguma honestidade para com o leitor e não dizer apenas nós somos muito bons, nós é que estamos corretos. Não, porque a realidade não é a preto e branco. Há várias nuances pelo meio, tem muitas cores pelo meio. Eu coido que outro mérito tamén é que está moi actualizado, porque falades dos problemas grandes da ciencia que hai, como poden ser as revistas depredadoras, pero tamén cando falades dos transxénicos, falades tamén do CRISPR, que a última revolución que está chamada a cambiar un cento de cousas que aquí non nos cansamos de contar. Eu coido que todos estes ingredientes fan moi atractivo este Non se deixe engañar, que teñen a xente de Concept, que se pode, eu coido que o xito máis fácil de chegar ao libro é visitar a vosa página web de Concept, e logo desde aí pois se pode mesmo mercar unha edición digital. Estivemos a conversar cos amigos da Concept, da comunidade escéptica portuguesa, con Diana Barbosa e con Joao Monteiro. Moitísimas grazas por atender a chamada de Efervesciencia. Muito obrigada. Gracias. E con Martin habemos seguir un anaco máis.